Inos ya 9. cemilan. Di sekolah ya, sekolah kena. Sekolah mah tuh, saya tapi ya ke pendaftaran Tapi sekolah bener. sekolah. Dia kuno jual, emang tiba saya jual. Nah, di bawah emang jalan di abi umur kelas 4 SD. Saat nu hayang kosi, Di abi sorangan, jabang makan ning abi. Nah, ya dengan dua bapak aja, abinya terus daripada abi kencing di rumah, baru gua mending abi ngicalan ke dia. oh kaya harga sekian ya? Berapaan? 8.000. Iya. 100 ribuan lah. Ya, coba. Sing iya semangatnya jualannya. Berarti keuntungan iya jaker adi jajan. Jajan. Kaki we. Mana? Ya, cekal aja kalau. Cekal aja. Ya, gas ya. Jare. Sebenarnya Kang, mudah-mudahan lancar setahun. Lancar dalam barokah. Amin amin amin. Nunya.